Thokozani, alo thethayo udokotela uParafini iwushe libhaca. Bancedile abantu abaninzi olahla isilwane. Bancedile abandaziyo bayandazi olahla isilwane. Isilwane ke mna ke njeba ndinamandla kaNkulunkulu endakhethwayo nguNkulunkulu, ndanikwa amandla kaNkulunkulu. Mna ndiyakwazi isilwane usikhipha ngembuzi, usikhipha ngenkukhu, ndingasikhiphi nangenkukhu, ndikukhipha isilwane esikuhluphayo, ndikusebenza. Abanye basikhupha ngenkukhu, ndiyakwazi ungasikhuphi nangenkukhu isilwane sikuwe, ndisikhuphe nje, ndisithathe eso silwane eso ndimke naso. Zikhona izilwane ezisemabandleni cawa kaNkulunkulu, abantu abazibiza ukuthi basebenza ngoNkulunkulu. Uma uthe uNkulunkulu ndaya kwibandla lakho lecawa, wena uzibiza ukuthi usebenza ngoNkulunkulu kanti usebenza ngenkukhu, izilwane. Ndiye ecaweni yakho ndakwazi uzithatha zonke ezo zilwane zilapho, ndibe ndinikwa amandla kaNkulunkulu. Awuzundohlula uma ndinikwa amandla kaNkulunkulu. Ndiye kulo bandla eli ukulo, ubuzibiza wena usebenza ngoNkulunkulu ube ungasebenzi ngoNkulunkulu. Ndiyakwazi umka nezilwane zonke ezilapho, ndimke nazo. Naba bantu bacinazelayo ndibancede, ingakhange ndifumane imvume kuwe, ibe imvume ndifumane kuNkulunkulu, ndizithathe ezo zilwane ndiyozilahla kude. Awuzundohlula ngoba mna thina ndithunywa nguNkulunkulu, ndinceda abantu bakaNkulunkulu. Izilwane ndiyakwazi uzithatha. Izilwane ke yinto engabonakaliyo ngamehlo, ibonakala ngokomoya. Yinto ekulalayo ubusuku nemini, kulala ubusuku nemini. Isilwane sikulala kude ufe, side sikubulale, sikuqhoba amandla, ube namazantsi esisu uma ungumfazi, ubhlide ngaphantsi into engapheliyo, ube ulalwa sisilwane. Naxa unendoda enesilwane ikulala qhoqhoqho, uzobhlida ngaphantsi. Uma indoda yakhe inesilwane, umntu ongumama abhlide angayeki kuze kube ehlutshwa sisilwane sendoda yakhe ephilayo nendoda yakhe engasaphiliyo yakwamoya. Uma inesilwane, isilwane ke sibahluphile abantu abaninzi, simntu simqhoboza umzimba, simqhoboza umzimba, simthathele iimali zakhe, awungeze uncedakale. Uma unesilwane uyofutha kude kutsho ubuso, uyofutha kude kube mnyama ubuso, mase kuyocima kude kuqhekeke isinqa. Isilwane eso kude kufuthe kude kube mnyama, ude usete neefowuni sowusazi isilwane sifika ngo-12 ebusuku. Isilwane sodlala ngawo ingqondo, isilwane siyingozi ebantwini. Xama kwinithokozana uParafini eCapetown iwushe libhaca. 073 730 44 24. Kudala ndibanceda abantu abaninzi ngesilwane, bayabulela ke abanye abantu uma ndibancede. Xama kwinithokozana.